habari za komo ringarunga nyawe video kwa ndio raifanya ikawa ngarimonisa wani ukangasiho mjini singani haruma ledaho ikawa do ramonisa ni edega ndo bahanu ikawa imakatinda nuwayo gamonao emajia kahurudia haruma ye kuluariyo itimbi hata injio dauniyo iminyi haini mbahindo ya kaho dauniyo wakazi kwa tina bahanu bonshi wakazi mgu leujo ri veshelea au kaya emeza rogo Mwenyezi Mungu sho shahidi ndaunu rikanza nimwambie nukaya lejumbalini linde lejubala handa lirendo adakanda kandarjo heya osoni maipo he hazimbi emashinwa waifanya wana poboko tijosbuti na bekaye poyo ngiona takriban mahajana poyo keja parorora mipaka ya shilia zinu shay mashinwa wajirende ukaya izo wanzao do sharia bontiju ekawamba ngwafanyao shaizo roni sao wapulwa esper haumru hajafanya goda honiunu sedevi na singari amini ukaya zero goizo karna jobo nafasi ukaya hazimbi mashino ikawndo wairenda gari yao rahmonisani unde male majia kaurudia wakazi watukufu na mpartager mission yenu na mpartager nyondo kanga mdungawi matangazo ya Dawla Tropique FM la station du soleil ndo bahanu ikawa imaji ya tsimbi rangubo poju bodi yao kozi jo hujazi jo kasirini kozi jo tataya sojo kadhahir ze mikro za Tropique FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimike ze haki za kibinadamu banga so upande mbani ya mru akautsambalia shabanda karja upande juu kasi ho upande mbani rimoniseni shabanda hakarja upande juu rimoniseni ka wahatso hunumwa yopo womnapo mtiti ikao hafanyishi hanai po ilo yabo ilo na maha jana wa shay'un yabo gari hopanda juri moniseni hom simbo wa hepo yu bandia itahiren fia hata he hazimbi shinwa yafanya ikao ngari mambioni watukufu wanzani mdungawe matangazo ya Dawla Tropique FM ukaya ya China zilandra abo ulamoroti watokanza wambe ukaya haringa abo wandu waholele yao gashi harume pare riwadungo makatira kabanu hatazi alama tsezi rihundi haba nkomori mwone bo watukufonzani ndo upande juu epo yubanda ijaya watukufonzani wa Dawla Tropique FM ijaya hata ikauravaje malaho iravaje neziunga gamonao ndo juma epare ikao gari yao na humonisani watukufu mdungao ngamonao banu haba hinu do abe hambaiza magari hari watie ani enkongwa hinu tosa na salamu do zahani watukufu wanzani mduga wa matangazo ya Dawla Tropique FM la station du soleil wananyasu habari za Komoro ligugunyi hakalijati ya mjini Singani holiho de tarehi 16 ngamdhani tarehe 15 huwasili tarehe 16 ya hoshelewa 9h onda 10h hemvua kali ikao ngenyao izo za hunda emalaho ikao ngarjodo na remonisani hambabi sha emakatiano ngamonao enkongwa inu waja wa klasi orangunda ba holiho yetega ibiri ngwajeni kao nzia ukaya ngwanzao haba hainu hari warekebishi na nyinyi warikao ngamsurveyo ze hazizinu nyinyi wenyi ikao ganyi harume daula aminiu ukaya zinu hazilazimu zifanywa control zinu hazilazimu wenyi ikao do wafanyao waonisi wazendo ikao ndizo wafanya bana sarafambia hazi ikao do wafanyia ngebidiu zidungwa kabati politiki watukufu wanzani kenao politizewa inondation ya jiri asibabu hazimbi yabo wohudungwa enquête ikao ya kidastur ya husu ze travaux ya husu madhamana hauke China inti hazikogwa fanya ubure China inti hazikogwa fanya ubure inungwa libao amrina dunia batio jabaka politique ngaro ni sawa makatenda nwayo gari yao harumaipo gari yao watukufanzani mduga wa matangazo ya Dawla Tropique FM gamonao zenogo ikao ze imagine moni sawa ni banu ikao hazi pandwa mwana yafanyishi hambi osonima yeshinwa ikao consequence zio sizo rakahuomba holiho rikahuomba Mwenyezi Mungu bachula pare holiho
pare johu ni kawandu swara fanjema na amali kawandu ba johu jibiwa amma ngabo haziboko wao ni siwa ngabo haziboko wao ni sewa ukala epo yinu yote namna lazima wafanye wamba no ama wakazi wa umakini ngamuonao watukufu mdungu ya matangazo ya Harida Wala Tropic FM la station du soleil tosa na salam dozahan ndo daho ni hema namsho hatola ya ulawa ikao ngurojereje harakaba biidhnillah wakati nane mwana mshagu ikao haula wanzwani ikao ngari amini ukaa ngujo ritukuza yarinke kheri na amani ikamgwa bende shangari ni sawa ha wala ya ulawa wanzwani ha hundo mohatu wala manamsho hatu tena yakamziro yakahulawane military hundo hatu hunu malaho ni hatu ikangaroni saka siseni za haja siwamba alhamdulillah rabbil alamin ngari amini ukaya zonsi pia yafanya Mwenyezi Mungu garendeleao na humonisani watukufu mdugao matangazo ya Harida Wala Tropic FM jao yakahurara mbabanu yabo husia unurendao watukufu da unurendao garendao hambabi na humonisani ukaya yeshinwa izo ikao ndizo yareda haruma yepo bonjia wasigani hajimlisa hazi ikao keja ruhusu ritataze haukaya hamba nrabo afanya nrabo yechina haonisiwa hukaya nrabo Mwenyezi Mungu etsobenua henamna ikao do watia harmenia hao zidalilu ngamonao ukaya wakazi ikao ndo inu banlieue ya Singani inu dese banlieue za Singani bo yao Singani bo abiro bangu au yao Singani zindeze banlieue za Singani ikawajibu haini mrikao ngudungo ya matangazo ya Wala Tropic FM yaonese kwa wakazi wa shelewa haudiro uandikangwa harumaze banlieue za Singani nde mahale maji ya kautinza bandia ngwendao haruma yepo garendore wasili haruma yepo watukufu mduga ya matangazo ngamonao wana mafuvu wao daba hainu bandia lezaha la lisihi bandia zedega zifanya epo yoitaha iremfi hata wabali wana mafunvu wa magaya wana haribaje wabaye na zinu pia haziama ndiyo lazimu ikena control wende warenge mashini makatinda wanuayo warenge mashini kanga mjo tekeleza gamjo jitekeleze makatianu mwene mwayone ngetimba o ilapo shakarna waba nafasi karna ujua waba nafasi ngadomo ni sani mdoona zihazimbi zirendwao nechina ikao wakanza wakwizele bavudini ikao wakanza wakize umji unukaya haari ngabo bavi ya wandu webali ya lambi wejawe ivuriza ili watensemu mwono zajiri le 24 mars ukaya pare yo keja tushe wa abadan kozi jo huja zijo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao hunu mjini Singani holiho de tarehe ya leo 16 garinjao harumaepo asihazi hauhusi leo husi hareme shiwari hauhadile leo hadile hareme kabati shiwari lazima rimikenize haki za kibinadamu inde ila kontineri mdogo iona rendora gabili arumaepo ruko renga ze kafe za hatu watukufu mduga wa matangazo watukufu mduga wa matangazo ya Wala Tropic FM garendo hatara wasili obabahanu wa hechina wa harumaepo obahanu ya kahandisa hazimbi yechina waifanya hazimbi kanga mwanao warenge mashini makatiano ngwarudi uatsimbe nde ilapo wakahuirenda daka nde ilapo hazimbi wairenda nde ilapo watukufu mduga wa matangazo ya Harida Wala Tropic FM la station du soleil tosa na salamu dozahani wanajansi mduga wa matangazo na mpartaje hawinji haukaya hawa ivumi hauziro haruma ze banlieue za Singani hawa keja kanyangu masihu ya jana poliho karjaziha mru simrundu hazi timana shaladhi murjeri moniseni ukaya wanajana wanu wa hechina wanro hazi wa hechina izo ikaundi ziwafanya gamonao nde ilapo waisasanya hata waambilwa kepo yongi ontiti chuo nguto
tuwo nguto bwakomo tuwo nguto gamonao ajusa tuwo nguto yinu wakati